laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum Saz Abdallah Birksel. Assalamu alaikum warahmatullah. Naam, ala ton Saz. Alhamdulillah, ɗon e jam ton. Alhamdulillah, ɓe ngurende. Alhamdulillah, yettude Allah. Naam, Saz no jen. Son gasi haray nodditol lan. Naam. Inchallah, haray ko adi kon taw alhamdulillah rabbil alamin e weltanike subhanahu wa ta'ala on. Lewnando en tawagol o jemma ɗo hannde kadi fi wuritogo ka dina meɗen ɗo. E weltanimo kanko subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi en julɓe. E weltanike mawɓe meɗen kadi jibbinɓe en e laawol l'islam. E weltanike karamokoɓe meɗen kadi accituɓe tanji muɗin fuu ha wawi en andinde harfu. E weltanike al akh oustaz Ahmad Ba Bruxelles inchallah yewtere ko ɓe yewti ɗo kon fi o ceernojo mawɗo torki Allah yo Allah moɓidiro en enen e makko. Kamɓe kadi kala ko ɓe yewti ɗo e kalima ma e harfu ɗo Allah waɗanɓe ɗum ɗo ko mandake wal maɓɓe moƴƴal yawmal qiyama. Allahumma amina wa iyyakum. ɓen kadi ɓe torki Allah yo Allah waɗi en ɓe yimɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere kon haray ɓe naftora. haray no Allah wadde taaliki kono ɓe defuñirnin ha ɓe gayni ɓe rotti ɓe hoosi koose ɗe ɓe accaki hay e hunde ko tawata men wawa yowitude hoore yewtere nden ɓe torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah newne wawgol gollitirgol ko yangani l'islam on kon kadi waɗanamo ɗum ɗo joddi ka woniri toon inchallah moɓiniran enen e makko haray min komi natiri ko weltanagol ɓe weltano onon laawol kisal yo Allah hisin en waɗo radio kan noddirama laawol kisal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam wa salam. Mi weltani ko moƴƴe mawde haray jazakumullahu khairan. Yo Allah bon ko ɓuri moƴƴude en joddi haray ɓeyda en wadde en fof damantoɓe kaɗo diina ha tawa en Allah haray mo yiɗi yarde en inchallah. Amin. Barakallahu yo baba moƴƴo. Naam, jollan udditande hikkiɓe ɓen ɗon inchallah. Naam, nudditani ɓe maketeɓe Fatimatu Diallo. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. Jarama de hajjay. Nala toon Usaye no jenti on ɗo. Assalamu aleykum oustaz. Aleykum salam wa rahmatullah hajjan o manke. Jam tur nala toon. Alhamdulillah noon ko yettude Allah ɓe. Alhamdulillah. Men nani batta yewtere nden wallahi no labba haɗa yo Allah yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude e joldi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Awa ko lande mi mari ɗon komi landoto on. Bismillah. Haray mi faala andude e wono fii anniye ne hara on tigi anniyo ka ɓernde makko wondema juma e ten on alkamsa e tenen tawɗo mo tawa himo selli himo waawi horude o hooray joni noon on tigi noon wono dimanche weeta e lendi hara a yejjitino nde ñande weeta e lendi a waalo daali e anniya ɗen finoya bim anditade e hande de ko lendi haray on tigi no waawi kontinde ɗon horugol ɓay haray o fiɓino ɗum ɗa ka ɓernde makko ka haray ñande wo koye on tigi waalodu e anniya ɗen si wawa wadde kuugal ngal gollal ngal. Hayr inchallah. Haray bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad sallam. Enda so wakitam naɓida fof kisande wotere. Bismillah. Aray kadi miɗo mari booɓo o imo mari seeɗa mi waɗay raccord fi poɗugol soofe makko ɗen seeɗa si tawi noon on tigi no salligi si ɗum ɗon bonnata salligi ɓay ko boobo penu ɗum ɗon no boobo wona mo duuɓi ɗiɗi ni. Gasi on jarama inchallah absiri. Ayo haray ko adi ko landal armangal ka haqiqa ma ko ɗon ko so tawi on tigi mana fi waladugol e annuyon haray ko non woniri no windi nana Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maki man lam yubayyiti siyama fala siyama lahu kala mo waalo daali e annuye o hooray janngo haray o mara korka kono ɗum ɗon kaka farilla tun siko korka suumaye haray ma waalo da e annuyon jayid amma siko korka naafilo an horugol juma e tenen ma ɗum 13 14 15 lewru haray ɗum ɗon sarti ala e mum ma waalo da e annuyon ella fus ala e ɗum ɗon haray ino tabiti en ala wolgol arabo on fiita juuto ha nana Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe seenike ka sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe maka ino defa
onno inna defaka ɓe senaka ɓe kadi no defa ɓen ɗo inna defalto ɓe maki ɗum noon inni sa'im haray miɗo hoori haray karmo koɓɓe jetti ɗon wondema neɗɗo on haysi tawi tun woni ha weeti hono 10 heures atawi e ɓalko ittira kooƴe iɗa wawi automatiquement andiyagol ɗon hoora si tawi tun ina korka farilla haray Allah o ala e muɗum donc wono onon anniyiɗo déjà hoora e sak juma e sak alkamisa si woni on tigi o heɓali ko ñaama ma o yejjiti haray mo wawi horugol Allah fus ala inchallah Allah windinaymo baraji ɗin ko wano noon le kadi so yejjitide mo hanno horde o ñaami haray hatta Allah subhanahu wa ta'ala windana on tigi baraji ɗin haray ko ɗum ɗo woni kom faame muɗum haray amma fi pay kum ɗa tawata kum nawni koɗam ngol kum bawle ɗen hara ko rakol poodira haray ɗum ɗon bonnata salligi nenejo ko bonnata salligi ko piiji ɗiɗi ɗin piiji ɗiɗi ɗon hiɗi pecciti koko iwi e ma an neɗɗo ko alhariju min asabilayn o yalti e neɗɗo on foti kaka yeeso makko yaltiri ma sengo ɓaawo makko e ko wonata kon sabu ɗum ɗo yalta hara on tigi anndaali wono faɗɗegol ma sulugol ma ɗaanagol sifa ɗin noon piiji haray ko ɗum ɗo e raɓɓitinaade woni ko bonnata salligi ko amma ɗum ɗa haray bonnata salligi wallahu alam aba ustad on jarama buy albarka yo Allah windu baraji ɗin allahumma amin ya rab nam ustad joni lamari landal woɓɓe no nelno lanɗo landal kono yowodira e bayana on ɗo bisimilla nam joni koɗe ɗiɗi joni mi tokkinirɗe ɗo inchallah ɓe oɗa jiyo ko Marok o woni mo ari janngugol ɗon wo kono hade ko woynande ko ɓeynna a jikki saɗa a jikkirde kaka junngo ñaamo jikkirta wo kono Marok ko ɗon wo ɓe innude wo imam Maliki inni ko ya jikkire juɗɗe ndi kala ko nano e ka ñaamo wo joni noon so tawi ɗon wawi mo laɓɓinande ɗum ɗon ɗum ko landal aranal ngal landal ɗiɗaɓal ngal ɓeɗo kadi ko sonnaɓe woyi ɓe jibini heeɓi lebbi nayyi ila ɓe jibini bobo heeɓi lebbi nayyi joni noon ɓe laaɓino ɓe fuɗɗitike juulugol kono haɗa ɓe ñawli suumaye joni ila noon ɓe fuɗɗi horude suumaye e yoɓutude suumaye on si ɓe yeehi ka hurgo ɓe yi ay ƴiƴan no ɓasi seeɗa kono hara hewtaka coñci kono si ɓe waɗi ko ton ɓe yi ay seeɗa joni noon woɓe anda ko ɗum ɓe duwa gerde joni haara ko ɗen ɗon lanɗe ɗiɗi jazakumullahu khair bon awalan haray fi on sonnajo wonɗo Marok landiɗo fi jikirgol ngol ka kolli ko goonga ino windi hadis wondema nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa ghayri dhalik nelaɗo hino yiɗno waɗirgol piiji ɗin ñaamo ngon foti ko ɓornagol paɗe foti ko piiji ɗin fof fuɗɗorgol ñaamo haɗa kadi ko ɗum ɗon ari ka sunna ko ɗum ɗon julɗo on dowa ekkitade amma ka jikkirgol ka kolli min mi ali ella e jikkirgol waɗa nano ngo wo ñaamo ngo wo ko woni ko ñaamo ngon adorte ngoya watte ɗon ngoya kadi watte ɗon so on tigi noon kadi jikkiri ka ñaamo tum fa hasan haray ɗum noon fof ino moƴƴi haray ella o ala e ɗum noon tigi tigi on falam ara yani harajan fi dhalik haray allah ala ɗum imo wawi jikkirirgol no wawri woɗon si tawi ko nano ngon e ñaamo ngon hayr si tawi ko ñaamo ngon ton hayr ko woni o jikkirta nano ngon tum o fuɗɗorta nano ngon kadi haray so wayno wadde nano ngon o watti ñaamo ngon ella ala so waɗi kadi ñaamo ngon tum ella o ala haray noon ɗen heewi wiwde ɗum ino wonde adda fitna hay Bruxelles ɗo mi goɗɗo no jikkira e juulorde masjidul Fatih o fuɗɗi nano ngon tun goɗɗaari interpellé mo wi yo accu nano ngon wattaake kono haray ka haqiqa min on ber kom lamni kon haray on tigi ino waawi wadde ɗe fof ɓurɓe ɗuuɗde ɓen noon innayi ko ñaamo ngon tun kono mo kala hino mari dalil muɗum donc haray ɗon e waasude junnaade haray ko ɗum ɗo woni ko mi faami ton haray ko marɗen ɗon ko jaabotoɗen on sonnaajo ɗon ka haqiqa lasili on ka ƴiiƴan ko aadama on tigi woowi heɓude on madama sonnajo on woni ha o laaɓi e ƴiiƴan jibinanɗan joni himo hoorude berkal ƴiikal kal o yiyata ɗon ko woni arde e makko kal ɗon o considerata kal hay hunde ko yo jokku julde makko ko won tun chaque fois ko yo laɓɓino ha o laaɓa o juula
chaque fois yo ka toilette on darta hoore makko wata himo laaɓi o salligo o juula attention o watta nayla hunde wotere hita feppondir noon e jour ji makko règle ɗin si feppondiri e jour ji ɗi o wowi yiwde ella ɗin on sanga haray ɗum ɗon ko ñawore feere par ce que haray no wawi wonde automatiquement ella o ɗum ɗon haray koyo habbo o konta hoore makko wonduɗo e ella haa si ella o laaɓi o looto o juula amma si tawi na on période ɗon ɓer ko yiyata ƴiikal mo ɓasi tun e makko haray ella fus ala e ɗum ɗon haray hiɗen wawi yilditagol e deftere cheikh Ousaymin no windi deftere tosokere fota noon fi ƴiiƴe sonnaɓe ɓen en taway toon on masala ɗon de wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Naam min udditani Oustaz Mouhammad Saliou assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ahmed. Cheikh on banket nawala toon. Alhamdulillah ɗon e jam. Alhamdulillah ne jama meɗen o masjidu Nour ɓe fof ɓe jam. ɓe jangande aɗen ɗan to moƴƴa on yilti o tigi hakkunde Khurasan Naysabur Bukhara hakkude Allah jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum Cheikh, barakallahu fikum. Amma noon ɓe sonnaɓe ɓe bobo mum nawni ɗen tori subhanahu wa taala Allah ndikkinmo ndikkina kala bobo ɓe nawnuɓe e makko ba ɓe nawnuɓe. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ara o tigi no jooɗi moggo ɗo wallahi o tigi hiiri hande hirde fottunde yiltike ɗo e cayeɗe ɗo tigi wayrno nande inɗe muɗum. Ya Allah yoɓon ko moƴƴimode ara jazakumullahu khairan misabina jaa on fuka juulerde son inchallah barakallahu. Jazakumullahu khairan assalamu aleykum. Maaleykum salam. Ara min udditani maketeɓe Hajja Fatima assalamu aleykum. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. Hajja en ko Fatima Angola. Awa hande no laaɓi noon alhamdulillah. No anndi ɓayi anno ko yette baɓɓe woni ka ligne ɓe suusa ta jogitaade ligne on so wonaa ɗum ara yoɓe faamu de. Kasi jooni ɓe jenti on ɗon ɓa yimɓe ɓe no ɗuuɗi ka ligne. Awa haysi. Alhamdulillah. May fi fota. Awa assalamu aleykum oustaz en. Wa aleykum salam wa rahmatullahi jam Fatima o ɓangeta naala toon. Alhamdulillah ɓe nguure nden fof noye jam. Fono e jam koto Mamadou Boye mode ɗe ngureji ɗe Angola toon fono e jam to nawala. Yimɓe ɗen e jam alhamdulillah. Min ɗiɗam faala landagol ɗo question goto hari kono woni ɗiɗi jooni. On no ko fi o jikirgol min ni so tawi jikiriwol no dagi ka dagaki ɓay on haali fi jikirgol mi anditi ɗum ɗon harna ɗum ɗo wonno question goo. Bismillah. Deuxiéme on ko si tawi fi ɓe yewtuɗon ɗo Imam Bukhari si tawi ɓe acci ɓiɗɗo jokkuro ko ɓe jokkuno kon. Aywa jeyit. Hajja Fatima haray hajja en ko adi kon tan haray ko israɓe amen ni haray on acci hakke sonnaji a wonɗo Guinée on e ɓe ma ko ɓe ɗo joni ko ɓe yummagoto ɓen goto. Aywa haray weltanike ɓe kadi ko ɓe landi kon ko landal labangal e landal e ɗiɗi labaɗe no hollira ngal wonde haray ɓe faami ko yewta kon. Haray fil haqiqa Imamul Bukhari haray ko adi kon taw hina kamɓe tun no heewi karmokoɓe bus tigi tawɓe ɓen lollika l'islam fii mum hewti en tawa yangi ke heɓi defte buy windaɗe acci gandol molanangal ɓurɓe hewde ɓen ɓe jombale ne jeeya muɗum Al-Hafiz Abul Fida Ismail bun Kasir haray karmokojo men waɗanɗen tafsiru Qur'an al-Azim Ibnu Kasir o jombale ne jeeya muɗum Imamu Nawawi jomirawo Riyadu Salihin on e arba'ina nawawiya ndende mako ɗon ɗo hino janguede ka lawol kisal walli fiiɗo ɗe ɗon on kadi o jombama no jeeya no heewi ha karamokoɓe wallahi tawɓe ɓe jombali wano imamun on no wiyete Nawawi ko 45 ans o fatore on faami donc haray ono kadi Imamul Bukhari woodi wi'uɓe o jombano aslan mi ɗaɓɓitino ɗum ɗum moƴƴa kono ko mi yii kon fii makko ko ɓe wi'i tun woodi wi'uɓe o jombi ɓen ɗon dalil maɓɓe ko wondema kanko Imamul Bukhari o sifike toon nokku goo ka o yahayno jande wo o wi'i paykum makko kun wiyete kon Ahmad yo kon hettimɓe gunda ko berɗum ɗo windi toon fii ka tabiti ka o heɓi paykum woɓɓe goo noon inni wono kum paykum ko ɓay goɗɗo fof siɗa wonde paykum janngana kum ma a wi'ay kum paykum an
wo ko ɗum imam Bukhari wi anno kum fay kum an kono tigi tigi ɓe jombani ala kulli hal haray e nder defte ɗen komi ɗaɓɓiti ko mi yiyaali ko selli à 100% jombugol maɓɓe haray ngon sengo ɗon ko ɗum ɗo won toon ko mi yii kadi ko yowondiri wo e wano ɓiɗɗo ko fii kum pay kum ɗon kono ɗum noon kadi yeddoɓe no yeddi ɓe inni haray pay kum kum ko taalibajo makko tun wonno ɗon ko gadiya ko yowondiri kon haray e fii jikiri on jikirowol en laala e muɗum jikirowol hino dagi kal islam hino woodi noon alhaali no ngol harmirta kon to woni alhaali harmugol maggol si woni jikirowol ngol moƴƴinaama ɗon anno woodi façon jikiriije goo hara ko njani hara ngi yalta e tun taw wonɓe ɗon ɓe fof hulata maa ɗum naɓi haa no woodi woɓɓe ɓe jogoto ɓe inna ngol ɗo ko hormortengol ngol mama an e mama mum fof ko ngol wirdori ma ɓe faamina sa memingol tun haaju ma hundoto ko sabu sakkagol fiɗin alhaaliji addi yo jama on woɗɗito jikirowol ko ahlu sunnati wal jamaa sino jikirowol mara probléme hay hunde jikirowol ko ñaawore mum ko machine à calcul ko calculir ɗum simple ko anndingol ma heɓi capantati e tati ka zicre halas masiɗa faala wolgol inde nelaaɗo temedere limirangol annda heɓi san ɗum no fota est ce que machine calcul jogiɗa haray ella fus ala e maggol kamngol si tawi kadi ko jikirowo simple ella o ala toon ko honto harmata ko façon no jogorten ɗino e façon ji mawningol fii maggol ɗon haa feƴƴiti so tawno taw jikirol no harmuno yeeyatanoke makka e nandi makka e madina ko harminatta toon kono jikiri on no woodi dongal ɗon tigi tigi on haray kadi lasili on e piiji ɗin ko hino dagi al aslu fil achiya al ibaha jooni noon araali hadis hay gooto wiiɗo jikiri on no harma wallahu alam assalamu aleykum wa rahmatullah hara mi salmini ɓen toon ake on jarama je mi weltani ko moƴƴi mi salmini ko to boy o haray meɗen komin faala landade kon ko raɓɓiɗi haray kon ɓeydu men e koko ɓe innata haray ko ɓunutu on ka safe witre min faala on ɓeydan men ɗon faltagol fii muɗum inchallah haray e weltani ko musidɗo lanndi ɓen fii ɓunutu ka safe witre fil haqiqa ko wiyete ɓunutu ko du'a waɗete ɗon ka witrire ko adi kon taw haray eɗen anndintina on du'a na o farilla ko so tawi on tigi hino faala waɗa mo haray hino moƴƴi si tawile kadi a waɗali mo ella ala e mum dalil on ko honɗum no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahaba ɓen ɓe inni kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yutiru hatta nazunnu annahu la yaqta o waɗayno witiri on o du'o haa men sikka taƴata wonde kadi ɓe acca ɗon kadi tigi tigi on hara ɓe du'aaki min haa men sikka ɓe du'ata ko hannde kadi donc haray ella o ala e mum amma ko janngete e mum kon haray ino ari e mum siihaji ɗiɗi du'awu goo ɓuraaɗo utilisé de on surtout ka yaaruɓe laawol imam ahmad bin hambal wa allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt haka on du'a ɗon haaɗi amma so tawi ko ƴettugo ɓen ka laawol imam malik haray ko du'a immogoo mo tawata buye men hunjinano fuuta haray ko on ɗon tigi tigi on woni ko jooɗi e mum kon en alama e sifagol fiwata juuɗo ala kulli haal so a wata ɗin noon fof kadi a janngi ko allah subahana taala newnanma o haray ella fus ala e muɗum du'a witri no ari e hadisaji ɗin haasta kono holliraali ko ɗum ɗon tun janngete haray dambugal ngal ino yaaji fii mum moƴƴat haray ella ala e mum wiiɗon so on tigi waɗi ella ala so waɗaali ella ala so waɗi noon ɓuri baraji du'a on kadi so janngi du'aji arde ɗin ko hadisaji ɗin ɓuri baraji lakin so wata ɗin noon o janngi kadi du'aji goo haray ella ala wallahu alam nam min oustad haray ko sanga hombo noon ko tuma on tigi ɓanti ka ruku kaaka ka ruku on tigi waɗata non ko si on tigi ɓantike ka ruku ko ɗum noon ɓuri tabitude nam ok a on jarama yo allah so winda baraji e dow muɗum allahuma jazakumullah assalamu aleykum amin salamu aleykum oustad wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu min landal ngal ko fii ɓe ɗon darɗe sunnaje konti juulata ni ñallanga woɓɓe nako sappo woɓɓe nako sappo e ɗiɗi on tigi juulata wona joni noon ɗiɗije juulateɗen ɓaawa geeƴe ɗen ɗen ɗon ko safi on tawra ɗen ɗon kaa ko on tigi juulu taw darɗe ɗiɗi kadi feereji après so on tigi joola noon kadi safe witre jeyid
bon haray ko adi kon taw kalimugol darde sunna jaɗen ino lurra kon haray konko lurra ɗon fof na ko hani lutinirgol julɓe ɓen ko masalaji figugo noon haray ɗum noon fof ko yurmede wonande moftoɗen haray ella ala e muɗum ɗum haray taw ko goho haray ɗin mun ɗum ko ɓuri laɓede kon so on tigi juuli geeƴe imo wawi wadde darɗe makko ɗen ɗiɗi batte julde geeƴe nden o waɗoya darɗe fi safe witiri on feere haray ko ɗum noon ɓuri laɓede mum ella fus ala e muɗum amma so waɗi darɗe ɗen ɗiɗi batte julde geeƴe nden o wattiriɗo witiri on ɗum kadi ella fus haray ala e muɗum haray ɗon kadi dambugal ngal no yaaji moƴƴa noon yewtereji bus no ari e mum mo yedditike ka fiɗgo sunna li cheikh sabit o tawa yewtereji ɗin toon haray hadisaji heewɗi hino ari e mum ma ɗum ka deftere weten nen bulughul maram min adillatil ahkam nde ibnu hajar al asqalani walli fi ɗon kadi ɓe yewti fi mum moƴƴi haray façon ji buy ari toon ɗon haray ɗon ella fos ala ko alhaal neɗɗo on jotti tawi joni neɗɗo masalan ko golloyeɗo bimbi no hawji walagol so juuli geeƴe ɗen o watti ɗon tun darde ɗiɗi mo wawi wadde wittiri on ɗon direct si tawi ina hawjuɗo mo wawi wadde darde ɗiɗi ɓaawo geeƴe on après o waɗoya safe feere o waɗoya wittiri feere haray ko ɗum noon ɓuri moƴƴude wallahu alam ko min faala landade ɓe ɗo par ce que lan mélange seeɗa quoi ko fiinde darde stage darde subaka nden ko on tigi duwa julde ɗen ko après adin on ka ko so hewtal par exemple komi woni ɗon ko 10 minutes juulirde nden ka wonimi ɗon komi duwa habbade han ɓe noddina simi juulande ka wa julde nde ka suudu mi yami tawoyade o mana ɗum ko darɗe subaka ɗen ɗiɗi mana harna subaka on tigi rakayje peeral ɗe ɗeɗe feere ɗe bus no cheikh ɓe so on tiɗen ko woni e majje kono ɓuri aduna allah on fof ko ok jayid ko noon woni hay no windi rakata alfajiri hayrum min addunia wa ma alayha nelaɗo maki darɗe ɗiɗi juulteɗen si subaka juule iɗe moƴƴi ɓuri aduna e ko woni aduna kum fof fil haqiqa si tawi on tigi o salligike ka makko hino nela tawno maki si goɗɗo salligike o waɗi darɗe ɗiɗi allah subahana taala yafotom bon goɗɗo kadi no wawi julde ka muusi ha ka subaka fi suudu makko noon kadi toujours yo wonu nokku ka juulete joni noon hiɗa wawi anniyagol ɗon juula ɗon ɗen ɗon fof nde wotere mana darɗe sunna on fof hino gase hawtindireede hay fi taakidno e majje ɗa wawi juulde ɗe ka suudu ma ɗon yaha ka juulirde sa tawi ɓe e subaka on juulon hiɗa wawi kadi juulugol ka suudu ma ɗon darɗe ɗiɗi e batte salligi on eɗe juulta ka suudu ma ɗon yaha so hewti ka juulirde kadi waɗa darɗe ɗiɗi feere rakata alfajir lakin ɓuri hanude kon julɗe peeral ɗin ko si noddinama on tigi juula ɗon darɗe ɗiɗi habbo juulida e maɓɓe subaka on hada huwa al azhar wal afsah ko noon ɓuri laaɓude hay wallahu alam allah fus noon ala e mum haqiqa on fuu ko hinayi on tigi gor woopa subaka on par ce que ko subaka on woni farilla on à 100%. ɗum ɗa haray baraji molanaɗi no e mum la shakka fi dhalik kono haray nayi on tigi gor woopa subaka on wallahu alam ok albarka boy ko landagol on witiri on ko nde won dernier julgol witiri on a subaka witiri tigi tigi ala dernier witiri ɗa wawi julde witiri ha lutta quelques minutes ɗo yo noddine subaka ok nder jemma won ɗum ko nde wotere pet watta witte ok barakallah fi allah yoɓon baraji ɗin allahuma assalamu aleykum oustage waaleykum salam wa rahmatullah haray landugal ngal ɗo hina ko yowiti fi e imamujo yewtaɗo fi muɗum on nam haray si tawi andi goɗɗo ko gaño maɗa mo bonudema e jama on o tuggatama harade taƴodirgol ɗan an ɗa andi moƴƴa kono sa tuggimo jabota kuma o tuggatama haray ko honno an gerdata an alamo bonnude hay e hunde amijanaki mo kadi ko boni yo tawmo haray ko honno ɗon wonir aywa jayyid haray
ko adi kon wallahi haray wonugol ay julɗo moƴƴo welaafi haray piske julɗo moƴƴo ko on tigi gerwa ɓernde makko nden ɗum ɗo woni julɗo moƴƴo nela sallah sallam no ari hadis karmo koɓe goo no wi himo loyi kono wondama ɓe iwayno ka jihad ɓe inna joni noon en iwi jihadi mana mawdi ndin en jiwi jihadi to sokir ndin ma hen ka jihadi mawdi sahaba ɓe wiya ko honde jihadi kadi mawni ɓuri yahugol soppindira e heferɓe ɓen nela sallah sallam makanaɓe ko jihadu nafs gerdugol e wonki munki no heewi e julɓe hannde ɓe Allah jarrigori margol ɓernde huɓɓunde haa feƴƴite hara ɓe wata yafaade hara ɗum ɗon hinaka l'islam jeeya julɗo ko yo geru waawa ɓernde mum nden ɗum ko ɗum noon adi taw ko anndinten ɗimmunɗum si feeñanima goɗɗo ko gaño ma haray ko ya geru toujours an ngayngu ko woni hakkunde mon kon iwa puisque yimɓe ɓe nafidiri woota o si ɓe weldi ɓe huwondiri heewi kadi ka gaño wonti giɗo heewi kadi ka giɗo wonti gaño ɓe inni o ahbib habibaka hawnan ma an yakuna baghidaka yawman ma ɓe o yiɗu mo yiɗata on hawrina ñande goo mo wawi wontude gaño ma añu kadi kala mo añata hawrina ñande goo ma wontude giɗo ma hara min ɗon nasiha komi jannata kon si wayi noon an e on tigi a tawi on mariɗa contact direct haray neɗɗo fof no mari ko aduna ɗo mo hersatama mo accanima mo hulata ko yiidugol e goɗɗo e ɓen noon inna yo yewtu hakkunde moɗon moƴƴintina holliraali wondema haray an a hulmo ko woni haray an a woni ɓurɗo moƴƴude dalil on kon nelaaɗo Allah sallah sallam maaki si yimɓe ɗiɗo haɓi hayruhuma alladi yabda'u sahibuhu bisalama ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko adiiɗo ɗaɓɓitude no welbitira o aya iwromo ko on noon ɓuri moƴƴude ɗon haray noon ko yammodirten en fof komo kala emen geru wona ɓurɗo e moƴƴude kono naayo geru wona ɓurɗo e bonnude haray ko ɗum noon nde tigi tigi wallahi fof ko yo on tigi rewru haa moƴƴita sa tawoyi noon aronku fes moƴƴata fes ɗum noon kadi joomiraawo haray ko wi ko fas wahjurhum hajaran jamila haray ko yon taƴondiral labangal ko noon noon ko ya tertomo ta ñohumo hannde kadi an itawi a yettoto ko waɗano ma kon ta wi avangot ta geri ha a tawi aronko hakkitumo e jam pottoɗa takko makko ta heɓu masibo e junngo makko haray ko noon mbaɗɗen ko yewten e mum wallahu alam albarka on jarama Allah ko baraji ɗin Allah ko baraji kala heeɗiɓe ɓen fottina kal janna makko danda yiite makko men assalamu aleykum ya rabbal allahumma amin ya rabbal nam ɗomi udditande hikkiɓen ɗon joni ɓe numéro mum sakkitori ko 08 62 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ere jajje na laatu janta alhamdulillah usaade no jenti on ɗon assalamu aleykum ustad wa aleykum salam wa rahmatullahi jam manke to na laato jam to alhamdulillah ɗon jam ɓe gonɗen fof no jam o ɓe jantana wala ko yettuɗal alhamdulillah o tigi weltori yewtere imam Bukhari nden ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala yalla waɗu barke yewtere nden allahumma amin ya rabbal en ganda nafangal adna ila akhar amin amin hari lamlam marno landal hari ko landagol men kadi so ɓeeri suno kono mi yeɗitike on jaabitike ɓe yaneniraɓe fi ka zurri haray ɗon ɗum ɗon on mi famori ɗon joni haray mi ɓitta ɗon juste gotal lam falno hari landagol haray yani no yo ɓanginan en fi julde setejo on joni goɗɗo masalan haray ko wonɗo ɗo wonɗo yahude wonɗawa Liège ni ma walla o Anvers hara ko leydi wotiri nin o woni mo yaade kono hara nanniya voyage o woni yarugol donc mo yawde ni aller retour haray malgré o feƴƴi siko mayliji ɗin kontira o feƴƴini ko inna kon ma ɗum siko 80 kilométre no fo hara o feƴƴini haray fayin o ɗoytay ka haray ko honno o gerdata e ndara si faamike landangal mi faamike moƴƴa donc haray en faami hara on jarama fota hara enen heeɗi ɓen fof en faami landal neniraɓe haray weltanike ɓe koɓe faala landagol ko est ce que haray joni wano mene wonirɓe Bruxelles gaaɓen iwgol ɗo yaha wona ka wiyete Liège ɗon ko kilo temedere ɗo e ton ko leer goto e mintaji seeɗa oto est ce que on tigi no wawi uytugol julde ɗum noon ka wawata ɗon haray so yiltitike ka usulul fiqhu koɓe inni wonde illa on ella ko waɗi kon fiyo uyte ko voyage on wona fi wigol tampere no ton ma ala
nela Allah sallallahu alaihi wasallam ko be sifani en kon ko en jettuno ardino jonno on tigi o obligak kono si woni go ono yaade do Liège ma Anvers kala ko gongi e mu wi'egol sepeyagal ko kodo on tigi yayi kodo si mayel jidi sa hebi mana na mayel ko kilo en konta ten 83 kilo haray dawa uytude julde nden ella fus ala e mudum si ida wondi non e goddo kadi on kadi uytali on kadi naya wi'umo o yeddi sunna ma duma on kadi ella fus ala e mudum haray nela sallallahu alaihi wasallam be maki Allah subhanahu wa ta'ala mo yidi so hokki on kado jabon kado kon non kadi sa jabali Allah ala e mudum donc haray nela sallallahu alaihi wasallam be yaade sahaba ben e voyage sahabajo filli don o wi kana min as-sa'im wa kana min al-muftir wo har may amen horudo may amen be hora horuno don landaka ko non hanno taja tajudo landaka ko non hadi o hora don haray dina kan hino yaaji ko sifa di masalaji do joga subhanahu wa ta'ala wi ma ja'ala Allahu alaykum fi ad-din min haraj wadana lum bittende ka dina no haray dina kan ko newi ka ngon sango don ko andarata sa tawi uytugol ngol ina wala nima do e Liège mi wi da way uytude ella fus ala e mudum sa tawi uytugol ngol wala nakima ella fus ala e mudum si da wondi le goddo uyti an uytari dum kad na nangondir ella fus ala e mudum fo e mudum hina mari dalil wallahu a'lam. Okay, donc don hay tawi woni ko ali retour tigo woni yahudi haray fo e mum mo wawi si yani mo uytugol hay siko fana tun heewo e maton waya de hewta wi paf atay fana heewi wala darde ma didi nangita lawngol arta ella fo salatu. Okay, on jarama albaka jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Naam, joni woɓɓe no neli lan ɗo landal ɓeɗo wo ka golle maɓɓe. Naam. Wo ko ɓe gollata ɗon golle ɗe muusinayi ɓe ɓaawo ngon jooni noon si ɓe yehii ka docteur on inna jooni ko ɓe ɓe fubboyo ɓe yaha ka pisin ɓe fubbo fii ɗum ɗon hara ko docteur jon inni ko ɓe ɓe fubboyo jooni noon ko ɓe fubboytoo ɗon wo sonnaaɓe harayno nder ton jooni ko honno noon ɓe gerrata ɗon ngal noon hajja mi annda naam par ce que on anndi ko honno watti min mi annda jooni si woni goɗɗo mi mawni haray himo haani ñawndaade ñawndoygol noon ko harmi haray hino haɗa awa haray kadi le jillondirgol worɓe e rewɓe hino haɗa surtout en alhaalɗo yawgol huɓɓu wara ɗo anndi sonnaɓɓen alhaaliji hee no woniri ngal ɗon haray miɗo yamiraɓe ɓe lanndo docteur wuri haray noon mballo ɗi laawol kisal on ko ɗum wonani ɗo no waawi en wallude ɓe heɓa numéro docteur wuri on ɓe lanndooɓen ɗon ɓe haray ma ɗum so tawi le oustage abdallah en no ga hittiɓe mari ko ɓe maka ma oustage masali li hen ma oustage ɓe on ɓe ga goo o hay ngarɗon min mi suɓike fankugol ngal ɗon wallahu alam. Naam. Awa ɓe nani hiɓe jenti toon jooni haray ɓe nani inchallah jooni si ɓe ɗumannike ma ɗum ɓe accay ha e jumaje sakkitorde lewru ndon haray docteur wuri no ka radio ga inchallah e jumaje sakkitorde lewru ɗum inchallah. Naam ɓen udditaniɓe numéro mum sakkitori 04 78. Salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi. Naam Moussa no jenti on ɗon. Ok, haray ko question ɗiɗi mi mari ara noon ko piiɗi tayyaji ko julde woɓɓe ɓen woodi innuɓe tayya wonɗon attayatu lillahi wa zakiyatu ainsi de suite ɓe inni woɓɓe ɓe inni deftere ari ka wonɗon woni sella ko wonɗon attayatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wo kon ɗon ko ƴettete aɗa question ɗimo on ko andugol so tawi hiɗa salligi ni haraɗa wattade sosette a salligi ka waɗi soksiji ma ɗi wagutugo aroyɗo a heɗintini salligi so ɗa wawi maskude hoore sosette ji ɗon hala ittali tawi en laala e ɗum ɗo aya joni aɗo mi jaabade ara e hajja en daaroren ni no heɓiren darde kadi inchallah haray fowto ɗon en laala kono bon haray mi ara jaabagol landale maɓɓe inchallah
haray kaɓe sakkitoriɗon mi fuɗɗori ɗon ko adi kon alhaali soketi hino wawa maskede hoore muɗum condition on tawa hiɗi laaɓi fewde on tigi ɓornotoɗi hara kadi mo fiiɓi ka anniye o maska e hoore majji hara kadi ko batte salligi hara kadi to faaki ɗum ɗo woni condition on si woni bimmiɗeɗa salligo a waɗi ka ɓerdema maska e nder ñol nanngal a watti keɗi tawiɗi laaɓi ɗi tufaaki iɗa waawi maskugol ɗon haa kiikiiɗo haray so ndaari ka min haajil muslim no mari faslun fil mashi alal khuffayn wal jaba'ir haray tambugal no toon fi maskugol ka huffuuje ka soketiiji haray ella fof alaa e ɗum wal jawrabayn afwan e soketi ɗum noon fii mum no sifa no mi yewtirɗo ni haray ella fof alaa e muɗum ɗon gasi haray ɗi mum ɗum tayya so en laari figu sunna li cheikh sabit hadis no toon mo abdoullah ibne oumar filli hadis no toon mo aba hurayra filli hadis no toon ko ɓuri sellude kon ɗi fop ko hadis mo abdoullah ibne mas'ud filli ko honno abdoullah ibne mas'ud filli ko wi ko attahiyatu lillah azzakiyatu lillah attayibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo woni ko windi to ndaara figu sunna li cheikh sabit ma sahihu figi sunna li cheikh kamal égyptien jom haray ko ɗum ɗo wiiɗo nunɗa sella o yo addu hadis on o holla on hadis on haray contact on karamo ko e mawɓe annduɓe fii sellugal hadis ɓe mbaɗamo ihraj ɓe yettotomo haray ko honɗum woni ko selli e muɗum haray kadi hadisaji ɓuyno toon déjà hasanun hara ko moƴƴi hara ko hadisaji selluɗi kono ko ɓuri sellude kon komo abdoullah ibne mas'ud filli on omo mi janngi ɗo jooni wallahu alam waleykum salam wa rahmatullah albarka wala haray adi ɓen ɗo wadde star 61 haray mi weltanike denndangal jama on fof inchallah haray karmokoɓe on ɓe gaɓen fof e nder komi yewt ɗo kon si woodi ka faljere woni haray yoɓe wurtu haray allah ala e muɗum inchallah haray mi weltanike on onon hajji en kadi moƴƴa kañum ma e sukaaɓe ɓen kadi wonan ɓen ka technique haray ɗen toro allah subahana taala yo allah waɗu en fof jaɓaɓe ka makko yo waɗu golleji men ɗin heera wa afiya tan denndangal heeɗiɓe ɗo ɓen fof en torki allah allah wata en seedu ɗo sina allah subahana taala hara o yaafike en denndangal barkatuji meɗen wa sallllahu ala sayyidina muhammad wa sallim hara darne en ɗon ko waɗa du'a bisimilla en torki allah subahana taala on yo allah waɗan en joddi heeɗiɓe e heɗaɓe fof e ko yewtaɓe fi mum fof wara joddi mum ko aljanna en toriki rabbul ibade on yo allah waɗu en wurrinta e ɓe diina l'islam yo allah waɗu en kurkantoɓe diina kan en toriki allah kala kippuɗo fiino ɗum ɗo wawa laatorde e yewtuɓe fof kaɓe ɗaɓɓiti fof yo allah yoɓen moƴƴere makko nayi yo allah hokku en timmode labade mawɓe meɗen kadi neyiɗu en diina l'islam fatiɓe fof yo allah hokkuɓe aljanna enen kadi yo allah hokkoren ko donno en ɓaawa meɗen yo allah waɗu ɓiɓɓe men ɓen fewɓe enen kadi yo allah waɗu en worɓe fewɓe waɗa sonna men men kadi ɓurɓe moƴƴude e sonnaɓen ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتل